Үтө киһеннен угастыллах бир дойдулахтарбыт. Катырык түмсү бүгүнгү таксытын аныр бир дойдулахпыт Максим Кирович Амосов сүз 5 сахын толутуар. Бүгүнгү биги тема бит Максим Кирович Амосов Советский Союз Наукаларын Академиятын Сака Хиринагы экспедициятын териятчы ден. Быйыл Сака Хирин территориятын өретер Советский Союз Наукаларын Академиятын Сака Хиринагы экспедицияты терилибите агухан 7 хылын туалла. Бу экспедицияны териятчыннан Максим Кирович Амосов болар. Бүтүн Сака Хиринагы Советтер бастыкы съездтері бу съезд 1900 хыллах аксынны бүтегиттен сагаланан баран 1900 90 сагаланыгар бастыкаңарыгар үлетин битер бите. Бу съезд үлетин бителетин кытта Сака Хирин правительството край народын кайыстыбатын уанна культурный тахымын каннык форманнан кайдаккынан өрө көтөгөртүүнөн жүллэхэн барбыта. Регионы чинчиге наукалар академиялардан көмөк өрдү каден быхарылымыттыра. 1900 сылла колун тутарыга наукалар академияларыгар Саха автономный Советский Социалистический Республикатын естественный онның оран тахарыр күстерин өретер научный чинчиер экспедицияны терию туһунан этекит бите. Вот ени жүллэхэри уанна экспедицияны терии кыахтарын программатын туһунан кепсетери сүбө муньягыңырыллыбыта. Бу муньяк 1900 сыл мусустар 14 күнүгар наукалар академиялын секретары академик Ольденбург председателлягытылыбыта муньякка биллилах академиктер профессордер кытыны ылбыттара сүбө муньяк жүллэхитин түмүктерин Максим Кирович Амосовка билдерерге уанна наукалар академиялары официальный этини тутар түгенигер экспедиция детальный планын оңорорго ден түмүкке калбиттере. 1900 сыл мусустар 5 күнүгер Саха Республикатын Москватагы представителя Максим Кирович Амосовтан Сырыс наукаларын академиялары официальный срок туппута. Ол срокка билигин биһиги эдер автономный правительство бейтин иннигер Саха Хирин норотун кахайстыбатын Массатын олығын уйгутун тупсарар сүнкеннақ соругу турурумы кемигер Сака Хирин норотун кахайстыбатын сайдыйтын кайыскалара научнайдык чинчели батактырын түмігер улахан ярақаттыры көрістедеммет. 1900 сыл ымайыгар Максим Кирович Амосов суругун наукалар академияларын опсой муньягыраах быттыра. Онна академик Ферсман салаячылах Саха Республикатыттан представителлер кыттылах Сака Хирин үретер туспа комиссияны терия каден быхарылымыттыра. 1900 сыл 5 күнүгер наукалар академияларыгар 2 сүбө муньягытылыбыта. Бу 2 сүбө муньяка өссел бак академиктер, оны профессордер кыттыны быттыра, бу муньяка анал секциялар терилибиттире, геолого-минералогический, биологический, гидрологический, онна анал кихиден секция терилибите. 1900 сыл 5 күнүгер программалар оңулан бүппүттере, 5 күнүгер наукалар академияларын секретары Ольденбург Максим Кирович Амосовка суругар эппедик бута, о дейин 4 күнүгер Максим Кирович Амосовтын колбухуктак муньяк ытылы бута, онно академический буланы Саха правительството сириен көрөргер берерге бахармыттыра. 6 күнүгер болбут республика эппеттәк олехеттерин муньягар экспедиция соруктарын край экономиката сайдытын калкаларга чугахатары ян туран сүнүнен бихирге бахарбыттыра. Бу булан Саха правительството киллербит коллективаларын кытта 1900 сыл 6 күнүгер бихиреммите. Ол әрі геологический чинчилері қалыматтан, янаттан, онна индигиттен, алдан білі өрістер оруянларғар көйрергі урбуттыра. Ити Сака Хиригер көху көміс пармышленнаға сайдытын кітті себәстіға, битим лена өрістер төріттерін гидрологический чинчилерін тоқтоторғы, оны Севериковский экспедициялерін тахарар программаға келдерерге ден түмікке кәлбіттірі. Саха Автономный Республикатын әппетті олехеттері онна нарком үлехиттере муньяктан баран быхарар суруктаах экспедиция булана 1905 сыллаакка 92 секциялерге көрүлүбүтэ, онтон Сырыс госпланын съездтерин бүйрөтүгөр көрбүттүрэ.
Тыынча 945 сыл кулун тутар 17 күнүгөр Госплан президиума урагылымыта. Онна булана системата суох тус паруйоннар оңорон тахарар күстерин үйретиттен буланнах чинчиге көһөр надалагын билинерге деммите. Буланнах чинчилер народ кахайстыбатын чөлгөр төһри оннай конструкцияларын сорудактарын кытта сөбилихилах булуктактар Орион интриhe бүтүн союздаган триhe кытта сөптү бихяктак ден сурулубута. Тыгынча 945 сыл мусустар маңнайгы күнүгөр Госплан Наркомпрос, Наркомздрав, СССР сонна ресепсер уйрактахнын дровиятын өбүн народный комиссариаттарын председательдерин Саха Республикатын наукалар академияларын сөбө муньяга болбута. Онно чинчиилер буланнары өссө көрүлүбүттүрэ. Буланы ситери чочуюну Максим Кириллович Омоса председательдак охобай камыгыяга соруярга бахарбыттыра. Тыынча 945 сыл мусустар хетти күнүгөр СССР Самнаркома саасыр оңран тахарар күстерин чинчииге наукалар академияларын күһүнен экспедицияны терьерге урактабыта, Альденбург терьер үлени бастакы чаһын бүтерәк председательләһне ферсмаңы бербите, кинени Левинсон Лессин солбуйбыта, салгы Комаров леләбите. Эппеттәк секретарынан профессор Виттенбург талылыбыта. Мусустар 11 күнүгөр Саха Республикатын камыгыята пленумын Муньягар комиссия президиум составын бигергәппиттере, онно Максим Кириллович Омосов винокура палдыра. Ити көрдік 1945 сыл мусустар сәтті күнігер. Оңанын тахары күстері чинтияр Саха комплексіне экспедициятын терьеттуғынан официальнайдық білдер біттері. 1945 сыл сайыныттан республиканы чинтии сағыламбыта. Бұл экспедиция 5 сыл тоқтолы соғы үлелияқтаға. Саха экспедициятын алданнағы бастық етірәтін кітті Максим Кириллович Омосов барсыбыта. Омосов барсыбыта. Наукалар академиялары Саха Серенағы экспедициятын үлетін уапсайт сайдыйтын Омосов көсіктер біте салайытын Омосов көсіктер біте әтірәттер начальниктері полевой көрдәхінлерін бүтіләт толорбу дүлелерін тугу чечибіттерін туғынан кылға сочет үйрияқтақтыры бәлемнер үлі маршруттары чуалкайдағын, средстволары бұлу, сөпті ұлықтағы үләхеттері көрдәхін әме Максим Кириллович Омосов көсіктерілі біте. Экспедиция әтірәттерін бір сыллағы үлелерін түмігін төрдіс бүтін Саха Херенағы советтерін сие көргөр бүттірі. 1926-тағы қолын тұтар 6 күнігір бұл сие сураға СССР наукаларын академиятын уапсай мұньяғар ehilli біте. 5 сыл ұстата атыны кеттіққа 1935 сылттан 30 сыллаққа дері Жокускай білі үліқме алдан Верхаянскай бұлын қалымы оқырыптыра чинчілі біттірі. Әтірәттір қонуғы 391 ейсілді бұттыра, оны 130 бересті сірі бар бұттыра. 204-ден 6 научный технический персонал жоннара кыттыны ылбыттыра, ол егер олықтақтыртын 4-100 кейі кенлер отылар Капшарскай, Попов, Тарабукин, Грибановскай, онтон да атыттар балдыра. Тыгынча 995 сылға дері экспедиция күйінен геофизическая обсерватория, геохимическая лаборатория, библиотека, техахайстыватын опытный станцията, полярная радиостанция, балық қахайстыватын станцията, ағыс метеорологической, тет аэрологической, без гидрометеорологической станциялар олықтымыттыра. 1931 сылдаққа Саха Республикатын Чинтияр комиссия үлелән бүппіте, кенен нұғар СССР оңыран тахарыр күстерін өретер Совет Саха Херенағы сексеті тірілі біте. Ол әрі салғы Саха Херен Чинчиі қылғы батаға. Тоға детаққа түрген бағарыны әрі проблемалар өске біттірі. Научный Чинчийлер сайдыларығар СССР наукаларын академията Саха Херенағы экспедициятын солтаты сөдулаған. Жегінен ұллаққа бүлелер үгіз Чинтияр қайысқалар сағаланыларынан бол бұттыра, оны ұлықтақ научный күстер тәлітелер атақтарға тұруларға терек бол бұта. Экспедиция бәйеті Саха Республикатын үйретер қамығы материалларын 36 бәчәттен тағаттар бұта.
Саха Республикатын камыйы үлелері ден 16 том тақсыбыта өсі саха хереден қолбоғықта қомырыны күнсірін көлбіде. Ол әрі сорға тәрәттір материаллара өсі де толыру бечәттені еліктер. Саха кеспедесінің бечәттен мүділелері сүтан қалбат, омнулыбат үтеләқтір. Максим Кирович омосақ тұрарсан сетеспеде кеспедесетін күрдік, келін сәвеске сөзгі қиян тәрілді бәтаға. Экспедицияларда уһулуччу хитихиллерден мите. Наукага өссө билибет чакчылары рибита. Ити Саха Республикатын айылкатын условияларын сирин байын экономикатын, культуратын, историятын, тылын, нехленне, ологун уратылар этилere. Ол дегин балачы комурунюк үлелер бечәттенен дагыстактыра. Олар истеригер академик Комаров Саха хирин үнәйтин үйретиге кириден профессор Шостакович Саха Республикатын уанна кинини кытта сергестехтер Коту Азия частырын климаты ден Аболин Лена Билю кочолорун почватын геоботаникатын уюлаһын профессор Борисов Лена рес балыктары ден Иванов Жокускай округ көтөддөрө ден Шрейбер Билю уанна лөхмө округтарын нехленетин медико-санитарный чинчи ден Расветаев Саха хайстыватын очеркалары ден Саха хирин геофизической проблемалары ден комурунюк балдара. Экспедициялары материаллара Саха хиригер кихологун республика айылкатын картынатын очотогу толур көрдөрбүтэ. Өскөтүн революционнинага сора каттырдыр Саха хирин нуруаттара сүтер, симелиер кескилдактыр диребит боллактырына экспедиция самый улахан сетихитинен болбута Саха хирин саңа научная ярыйы. Бу научная ярыйы регион нуруаттара достойный ологоңостор. Тилли идеятыгер кыттар исторической аяр жоғырдақтырын да кастабыда. Наукалар академияларын экспедициятын айымнила ғылетін социальный политический исқоғаны манна көстір. Республика мұрын тағарар көстерін сайдар суалларын кене нұрлотын қағайыстыбатын реконструкциялағын туғынан научный түріттәғ рекомендациялар әтилер оңылы бұттара. Экспедиция бұтымыктары оңын әтилері республика нұрлотын қағайыстыбатын сайынлары қайысқаларын суалларын бахарарга ухулуччу оролу анябыттыра. Уанна сериннинага кемнерге оңоран тахарар көстер сайдыларын проблемаларын научный разработкатын төрдүнен болбуттыра. Чувастагы 15 сылларга Саха Республикатын народын кайыстыбытын реконструкциятын генеральный планын Саха Республикатын сүлбе 9-30 сыллардагы народын кайыстыбытын 5 сыллардагы планын Тынчы 9 сүлбетте хыллака сасыр госпланы оңороргор улаханнык тухамыттыра. Бу документ Максим Кирович омосап салаттатынан оңолубута. Экспедиция республика оңоран тахарар күстерин аттарын туруру устук вопростарын бахарига Саха хирин экономикатын сайдытын тухатыгар киннери көжүстәктик туханыга экспедиция кыян сыналамат кылаты киллербите. Наукалар академиясынын экспедициятын исторический солтата маннахыдар. Бигергетилибит программа хинен экспедиция чинчелерин териге онна ытыга Максим Кирович омосап ухулучулак активнаһын көрдөрбүтэ. Кени Саха лидерлерден бастакыннан наука научный разработкалар автономный республикага кахайстванный культурный тутуу сүнкөн соруктарын быхарыга оролдарын дириңни көйдөбүтэ. Кени научный көрдөһүнөр олокта гайка климатический условияларын регион оңорон тахарырона ресурсный потенциалдарын реальный кактырны учеттулдаргар кахылдара. Научный, то есть республика социально-экономической сайдытын перспективный прогностахын сбалансированный барьянын оңорорго көмөлөспүттөрө, онун экономический методдору туханы көжүстак болан механизмдер оңолубуттара, бу механизмдер региональный норвег кайыстыбытын комплексин терьерге олоктак уратылары учеттуру промышленный сонна тыга кайыстыбытын ыкса кирселлерин социальный сфераны төрдүттөн уларытан тутары качыйбыттара. Максим Кирович омосов научный рекомендациялары Саха сирин специфический условиятыгар саңа экономический политиканы олоққа келлерге тухалар бағалаға. Кырай оңырын тахарар күстерин промышленный индустриальный базатын терьер идея күстяға. Бұл саңа концепция сүрін пуннары олоққа келбеттері. Ити курдың Максим Кирович омосов утумна ғылетін түмігер академический экспедиция материалдары, оны идеялары Россия ұғы қоты түгер сытар Саха Республикатын нәхленетін олығын саңалы тұтар сирестіваларын арсеналыгар келлерілді біттірі, кене оңыран тағарар көстерін сайдетін стратегический қайысқаларын тұта бұхар бұттыра.
Максим Кириллович Умосов наукалар академияның сақайренағы экспедициятын тәриян түрәбіт дөйдің айылғатын, сеттен қостынар байын, экономикатын, культуратын, историятын, тылын, ұғы қотығы қырайы мұқтырын, олықтырын, оңыран тағарыр күштерін туынан бай материаллары ғымыттар бұда. Үсеріс ученыйдарын үлелерін түміктірі сақайрегер передовой айысына сайдергер, духовнас саңылы көтүйтігер модын күйі ұқпыттыра. Экспедиция членерін үлелері олықтақ научнал тәрілтілер кадрдар үйнен тақсылырғар сыаналамат кылаты тілдер біттірі. Сүрбехі сылларға Максим Кирович Умосов сақа автономиятын көміскүр, амур оғылаған салалтата алтан көмігін бірискелерін сақа серін барытынан қачер кыға соғын Турварстан сақайрын соғырғы өттін бұл жағыр кәннерігер. Сақайрын сайдар күйған көрдербет нұғышынай экспедиция түміктері сөйді солталақтыра. Onun Максим Кирович Умосов дойду айылқатын ұңыран тахарар күштерін сайдытын әлбәқ националистақ народ национальный тілдетін күрдік көререр. Ити улахан солталақ экспедиция үлелерін салғы бечәттенелдері әрейілдер. Ол оны бейге оттан бу билигин үлели хижар правительство бут, оны билигин бу бейге правительство бут, илтүмен правительство бут, оны илтүменге турбут депутатка турбут кандидаттар эмие манны үлелехилдере эрейиллере чуалкай. Бол контого дейін бағы балырын.